جناب آغا سید حسن صاحب, علماء دین, معزز سامعین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدائے سند اخ قانون یس نیچرل لا سہ یل کن جائے کان زمین ٹکر کان شہر بارش داد سوخت گومت تو تمہ شہر کے لوگ چو چاروٲے تنگ آمت کیازِ سبزی یس ات شہرس من ضروری آب وغیر تم نایاب تراہی تراہی پڑان یت پہ ونیک تام تجربہ گومت یل کن سات ریت وادن روٗد چھُنہٕ پیوان کۄلہٕ ہۄکھان دریاو ژھۄکان نلکن آب سوران تو لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ کیٚمۍ تہِ تریش تریش کران. امہِ ساتہٕ چھُ اکھ قانوٗن اکھ خۄداے سُنٛد ییٚلہِ امہِ زٔمیٖنہِ منٛزٕ کانٛہہ کیوٚم کرٛٲو پننہِ حسابہٕ تہٕ بیٚیہِ یہ کھیت یتھ منٛز یہ سبزی آسان تم بزبانہِ حال دربارگاہ خداوندی منٛز التجا کران اے سانہِ پاک پروردگارا أسۍ کٔرِتھ ژٕ یتھ زٔمیٖنہِ منٛز پٲدٕ مگر أسے موٗدۍ اَسے چھُنہٕ تریشہِ قطرٕ تہِ. اللہ تعالیٰ ونان پتہٕ ییٚلہِ بہٕ یِہُنٛد دعا قبوٗل کران چھُس بہٕ ہسا چھُس دِوان یِمن اکھ خوشخبری آبِ رحمتٕچ. تَتھ چھُ گۄڈٕنیتھ اکھ طریٖقہٕ اکھ وصالت اکھ بہٕ ہسا چھُس اتھ شہرس منٛز یتھ منٛز 50 ڈگری 60 ڈگری آسان چھُ گرمی تہٕ ترٛہہِ ترٛہہِ خلق پران بہٕ ہسا چھُس اکھ ہوا لٔہ اکھ پٲدٕ کران. یِتھ پٲٹھۍ أسۍ نیندن ٲسۍ آسان برٛونٛہہ ووترِس جوٗن جُلایس منٛز مگر ووترٕچہِ نیندٕ پتہٕ اوس اتٮ۪ن ٲرکھ کھسان اسہِ شانہِ پیٹھۍ سفید ٲرکھ یِتھ پٲٹھۍ نۄمن بٹھٕ سیرٮ۪ن چھُ آسان سُہ نوٗن ہیوٗ درٛامُت. پتہٕ ٲس یِہے ٹھنڈی ہِش پٲدٕ گژھان اتہِ ٲسۍ ونان پتہٕ اکھ نیندٕ وول بیٚیِس مےٚ کیٛاہ بہٕ باسان جنتٕچ دٲر گٔے یلہٕ. گوٚو سیٖنس ٲس سۄ ٹھنڈی واتان واو اوس نہٕ سُہ آسان سۄ ٲس قۄدرٔتی اکھ ٹھنڈی ہِش گژھان پٲدٕ. سۄکھ اوس أمِس کُمِلِس یِوان کھہس منٛز تہٕ دپان اللہ تعالیٰ بہٕ ہسا چھُس یہِ ژینہٕ وٕنۍ دِوان اتھ قومس انشاء اللہ جلدی گژھِ تُہُنٛد دعا قبوٗل تہٕ یہِ چھِ اکھ ژینہٕ وٕنۍ خوشخبری یہِ ٹھنڈٕ ہوا أمِس کُملِس یُس خاص کر اتھ سختی منٛز امہِ ساتہٕ آسان چھُ. أمِس چھِ زٮ۪و یہِ چھُ زیٚیہِ سۭتۍ اظہار کران ٹھنڈی ہِش باسے. امہِ پتہٕ ہسا چھُس بہٕ پٔہرۍ کھٔنڈۍ اوٚبرٕ لۄنگا کھالان تہٕ سورُے شہر چھُ دپان نہ سا اوٚبرٕ لۄنگ کھوٚت مگر اوٚبرس تہِ چھِ واریاہ قٕسم. اکھ اوٚبُر گوٚو سُہ اوٚبُر ییٚتٮ۪ن اسہِ سانٮ۪ن پرانٮ۪ن فِکرِ تران چھُ آبِ رحمت پیٚیہِ. بیاکھ اوٚبُر چھُ کرٛہُن اوٚبُر اتھ چھِ گگراے سۭتۍ امہِ سۭتۍ تہِ چھُ ژینہٕ وٕنۍ لگان خۄدا دِنہٕ نجات جال بٲری گٔژھ نہٕ آسٕنۍ ژھٹھ گٔژھ نہٕ آسٕنۍ واو گوٚژھ نہٕ آسُن مگر اللہ تعالیٰ دپان نہ مےٚ چھِنہٕ زٔمیٖن سٲراب کرٕنۍ مےٚ چھِنہٕ کیٚمٮ۪ن کریٖلن تریش دِنۍ بہٕ چھُس ابرِ رحمت کھالان تہٕ ژینن والٮ۪ن چھُ فِکرِ تران کہِ نہ بٲرِش پیٚیہِ رحمتٕچ بٲرِش پیٚیہِ. امہِ پتہٕ ہسا چھُس بہٕ یہِ اوٚبرٕ لۄنگ وہراوان تتھ شہرس کُن چھُس حُکُم کران یتھ شہرس منٛز یہِ ضروٗرت آسان. پتہٕ ییٚلہِ اتھ شہرس منٛز واتان چھِ تہٕ سارنٕے تران چھُ فِکرِ سون دعا گوٚو قبوٗل سونٮ۪ن بچن ہُنٛد دعا گوٚو قبوٗل کیٚمٮ۪ن کریٖلن ہُنٛد آو آر خۄدایس تہٕ زٔمیٖندار پٲٹھۍ اگر کٲنٛسہِ دانہِ آسان چھُ ؤہرِتھ سُہ چھُ وٹنٕچ کوٗشش کران. زٔمیٖندار پٲٹھۍ برٛونٛہہ اگر گُہۍ پھوٚت تہِ اوس آسان آنگنس پانس منٛز سۄ تہِ ٲس دپان نوشہِ کورِ ہے یہِ ژان سا بٔٹھۍ پھوٚت اندر یہِ ہسا یہِ بٲرِش چھےٚ تیار. اگر یِم الہچہِ پلہچہِ سانہِ یِم زن أسۍ ہۄکھناوان چھِ ونٛدٕ سِنۍ یِم تہِ ٲسۍ یِمن پچن وچن پٮ۪ٹھ آسان یہِ ٲس اکھ ژینہٕ وٕنۍ اکھ یہِ ٲس اکھ خۄش روٗد پیوٚو نہٕ وٕنہِ کِہینۍ. گۄڈٕ آیہِ ہوا لٔہ ہِش پتہٕ کھوٚت اوٚبرٕ لۄنگ ہیوٗ پتہٕ آو یہِ اوٚبُر وہراونہٕ تہٕ أتھۍ سۭتۍ گٔے ٹھنڈی بہتریٖن ٹھنڈی اکھ گٔے پٲدٕ. گوٚو سٲری چھِ ونان چاروٲے پاروٲے یِم آنگنن منٛز ٲسۍ آسان نین نیٖرین منٛز تِم تہِ ٲسۍ چاروٲے وٲلۍ تہِ گرٕ یِوان نہ سا رحمتٕچ بٲرِش لاگ. پتہٕ ونان اللہ تعالیٰ امہِ ساتہٕ ہسا اوسُس بہٕ گۄڈٕ ٲسۍ خلق تیار گژھان اگر کینٛہہ یِمن نٮ۪بر اوس بچہٕ اوس نٮ۪بر چاروٲے اوس نٮ۪بر یِم ٲسۍ پتہٕ گرٕ واتان تہٕ گرٕ وٲتِتھ ٲسۍ پتہٕ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ نِکۍ نِکۍ رُدٕ پھٔلۍ لاگان پیٚنۍ تہٕ اللہ تعالیٰ دپان پتہٕ ہسا چھُ میون قونوٗن یِہوے امے روٗدٕ سۭتۍ چھُس بہٕ زٔمیٖن کران زِنٛدٕ. یِتھ پٲٹھۍ زن آبِ نیٖسان چھُ یُس 40 دۄہن چھُ آسان نوروز پٮ۪ٹھ
تو یہ آب نیسان کوتا ضرورت ام کائنات خاطر تہ زانن تمے یم زن طبی تک طبی ست وابستہ یا زمینداری طب ونو یم زن ایگریکلچر ڈاکٹر تو خاص کر سمندرس من سو صدفی یمس من مخت گسان پہ سو 40 دہن 40 راتن ٲس وٲرِتھ آسان تو اتی اخ آب قطرہ ییٚلہِ خوش قسمت صدفین آسہِ تو اتھ آبس یہ تاثیر نت سا سمندر سی من مگر سمندر کے آب ست مخت پید گسان کی گو آب نیسان رحمت بارش اس ونکس نیسانک دہ چلان تو یہ آب رحمت یت اوتر پہ ووت پیوان تو اڑین ہند خاطر مجر مگر خدا تعالیٰ دپان بہت تراوان روٗد تہ مینت یہ کیا علماء دین بہ سا چھس نا اخ پھیوٚر تہ ہُریمان تراوان یہ ہسا چھس بہ گنزرِتھ تراوان کۭژاہ ضرورت چھ یتھ کائناتس تہ زانن تمے یم زن اس علماء دین یہ برونٛہہ کن یہ قرآن چی دلیل تو دراصل ون اللہ تعالیٰ بدل کت ہو گاسہ واسہ کیم کرل یم سان نوکر یم خادم بنیادی ون یل انسانی زمین یل انسانیت زمین چھکان تو ہکان تو تریش تریش کران اما یہ نا کھانا ہدایت کرن وہ گھنا یتھ زمینس من کھانا تیُتھ انسان پٲدٕ یُس سانٮ۪ن ہنرین کٮ۪ن دلن یُس سٲنِس حسدس بغضس تو غٲر انسانی یتس ختم کرِ تہٕ اکھ انسانی بہار یی سُہ آسان چھُ بحثیت یُتھُے آبِ نیسان یتھ کائناتس یُتھ آبِ نیسان یتھ زمینس آز یمن دۄہن منٛز آز گُزران چھِ تہٕ پتہ ونان اللہ تعالیٰ یتھے پٲٹھۍ ہسا چھُس بہٕ وکذالک نحیی الموتیٰ میون قانون ہسا چھُ یی کہ بہٕ چھُس یتھے پٲٹھۍ ممکن زندٕ کران مگر یہ تمثیلس اندر یہ مثال اندر سوری قرآن تمثیلس اندر استعاراتن اندر تشبیہن اندر بنیادی یہ دلیل انسانن ہز یہ تمہ شہرچ دلیل تمہ پرگنچ دلیل تمہ علاقچ دلیل تمہ ملکچ دلیل یتن انسانیت چھکیمٕژ چھِ آسان یتن انسانیت نام نشان ختم یتن اخلاق ختم آسان گمت یتن کنیر تو یکسانیت ختم آسان گمت تو یہ حیثیت عالم سن یہ حیثیت آسان تو یت کشمیرس من تو بہ کر کشمیرچ کت سوچنس من یت کشمیرس من حضرت مرحوم سید آغا باقر صاحب یہ آبِ نیسان یہ آبِ رحمت سرسی کشمیر خاطر خاص کت درمس ست کت مذہبس ست وابستہ آسان بہت حقیر تو حقیر ترین بہ کر کھانا ناوی پانس کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یل تمو ہجرت کر پتہ منگوک دعا خدایا بہت سہ کہین تمو دیتُے نہ کانٛہہ ناو پانس یہ انکساری ہند رحمت دریاو سند یہ سا یہ کول تو کیا ونو ونہو گاس تل مگر سہ کانٛہہ چیز تک پنٕنۍ اکھ حیثیت اکھ ونہو کانٛہہ معمولی شاید تک پنٕنۍ حیثیت اکھ پننہِ جایہِ لہذا چھُس بہٕ ونان بہٕ چھُس نہٕ کِہیٖنۍ تہٕ ییٚلہِ بہٕ یِہنٛدِس خدمتس منٛز گژھان اوسُس تہٕ ییٚلہِ بہٕ یِمن نِشن گژھان اوسُس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عمری کن تہ مے یہ بابٕے تہٕ علمہٕ کن گوٚو یہِ سٲرسٕے مےٚ باسان کشمیرس کر بہٕ حالت کر کشمیرُک باب یہِ اوس پننہِ جایہِ یوکُن نیران یہ اوس پننہِ جایہِ یوکُن نیران بہ اوسُس منٛدچھ مگر انان اوس مےٚ یہِ تھپھ کٔرِتھ بیٚہناوان اوسُم دٔچھِنۍ کِنۍ یا کھووُر کِنۍ امہِ پتہٕ یُس کلام یہ پتہٕ شروع کرِ بہٕ کۭتیاہن اندن ہٕنٛدۍ تعریٖف کر یہ چھِ ہمجہ تصویر ییٚتٮ۪ن اَسہِ ہمجہ شبیہ اکھ ییٚتٮ۪ن اَسہِ کھا علم کھا اخلاق کھا کنیر کھا یکسانیت کھا شرین ست شر علماہن ست علما ادیبن ست ادیب قلمکارن ست تھد پایو قلمکار مخلصن ست مخلص یعنی کہیں آند سہ انسانیت تو دینک یس شبیہ من موجود یت پہ زن آج سم منظوم کلام کران قبر کن ونان ژےٚ چھے پتہ ژےٚ کس روٹھن وچھس من یہ حقیقت تو بہرحال یہ قانون اخ اللہ تعالیٰ سن یہ روٗدٕے نہٕ کانٛہہ نہ روزِ کانٛہہ مگر عام مرُن چھُنہٕ یہِ اتھ ونو نہٕ مرُن اتھ ونو وصال اتھ ونو تشریف نیُن عام انسان ما سہ آسان موٗد آز اوس سُہ ژوٗرِم مگر ییٚلہِ سُے لفظ ییٚتٮ۪تھ اختیار کرو یہِ گژھِ بے ادبی تِژھٕے بے ادبی یۄس سٮ۪ٹھاہ مُشکل یٔمۍ کٔر نہٕ یہِ موٗد یٔمۍ کوٚر وصال پننِس معشوقس سۭتۍ أہنٛدِس ونو آز چھُ یومہِ وصال آز چھُ یومہِ عُرس اتھ آز ہسا چھُ یہِ ییٚمہِ دُنیا تشریف نِوان تو بہت مختصر پہ کلام کر مے تو علماء دین یل علماء دینن آبِ نیسان سی تشبیہ آئی دن تیل ونکس تہ علماء دین یہ ونکسن فونن پہ بوزان یہ ونکسن گرن من کالچس بوزان توبہ تشہیر سے ساری کران دپان کت تاونس آئے بہت تمن گزارش کران تمن لگہ سوچن کہ
سانہ خاطر کم القاب سے اللہ تعالیٰ نے اختیار کر تو اس پہ ہمیشہ تمن القابن ہز قدر کریں تو اس سے اختتام کران پنس مختصر بیانس السلام علیکم ورحمۃ اللہ محمد علی محمد